Timu ya KCB no ithiete nambere na gukorwo itongoretie hibitano-ini cia Kenya Cup thutha wa kwandikithia uhotani ngucanio-ini mugwanja iria mathakite. Muthiruruko wa mugwanja timu ya KCB irandikithirie uhotani wa pointi 43-17 magithaka na kirafu gia SportPesa Harlequins ngucanio iria irathakirwo kiaro-ini gia KCB mwina wa Rwaraka. Utungata wa athaki Dawin Mukidza na Peter Waitere urahotithirie kirafu giki kumatha pointi 22 mbere ya guthie kuhuruka. Hĩndĩ ĩyo ngucanio-ini ingi kirafu kia Nondescripts kirandikithirie uhotani magithaka na kirafu kieru makiria ngucanio-ini ici Resolution Kisii na pointi 29 kwa pointi 22 nakio kirafu kia Menengai Homeboyz kugutha kirafu gia Stanbic Mwamba na pointi 29 gwa 14 ngucanio iria irathakirwo kiaro-ini kia Jamhuri. Kaunti-ini ya Mombasa kirafu gia Top Fry kiragira amanyiti ugenitio Regional Logistics na kumagutha na pointi 55 gwa 5 ngucanio iria irathakirwo kiaro-ini kia Mombasa Sports Club na Kabras marayukia uhotani wa pointi 33 gwa 17 magithaka na kirafu kia Impala Saracens. Ahotani angi marari kirafu gia Strathmore magithaka na kirafu kia Black Blood na pointi 23 gwa 14. Gukinyiria riu kirafu gia KCB nikio gitongoretie murugamo-ini wa Kenya Cup marina pointi 34, pointi 1 mbere ya Kabras na Menengai Homeboyz makinyitirira namba 3 na pointi 29. Giribotera Kameme TV haro-ini jitagwo mwihaki wa Dogo.